دم باش خوندەکارن هێجا ئەز مامسەدوخوا شێخێ وەرەمە وانەیەکە نوو جوانەیە فەلسەفە ئامادایی سسێن مژارە مە ئیرۆ نونەرێن فەلسەفەیە ڕۆنەسانسێ یەک شخوا وانەیە ئەمە نێچوو ئەمسە ڕۆنەسانسێ گشتی ئەم ئاخبین سەدەما دەرکەتنا ڕۆنەسانسێ چ بوو تایبەتمەندیە ڕۆنەسانسێ چ بوو و ئەنجام ڕۆنەسانس گیایدێ چ بوو ئانا ئیجا مێبهەورە ئەو نونەرێن فەلسەفە ڕۆنەسانسێ مێبهەورە شیرۆڤە بکەن یەکەم شخوا نونەرە یەکەم کۆپەرنیکن کۆپەرنیک دێ ساڵە 1473 ساڵە 1473 ژدایک بوویە و ساڵە 1543 ژیانە خۆش دەستداین ساڵە 1543 ژیانە خۆش دەست داین مەگۆ کۆپەرنیک ساڵە 1473 ژدایک بووین ساڵە 1543 ژیانە خۆش دەست دایم شخوا کۆپەرنیک دوارێ ئاسترۆنۆمی دێ کار کردیم مەگۆ شخوا کۆپەرنیک دوارێ ئاسترۆنۆمی کار کردی لێ ڕەنگێکی ئەو شێوازێکی ئەندەزیایی مەگۆ دوارێ ئاسترۆنۆمی دێ کار کردی لێ چێ بەڕەنگێکی ئەندەزیایی شخوا دەما کۆپەرنیک دێم لە باوەریک ئۆلی هەبوو دوێ دەمێ دێ گۆ جیهانا me ئەو ناڤەندا گەردوونێیە ئەو خوێ ناڤەندا گەردوونێیە و هەمێ گەرەکسێرکردن گشت دۆرا wê dilivin مەگوت دەما کۆپەرنیک دێ باوەریک ئۆلی هەبوو دبێژم جیهان یا jî erda me navenda gerdûnê û hemê gerestêrkendê gişt dora erdê digerin xwe ev narîna hanê a olî cem Botlîmos hebûn Botlîmos ew kesê yekem ê dibêje gerdûn ew bibûrîn cîhan navenda gerdûnê xwe dêr ev narîna hanê pejiran ji ber got pirtûka pîroz ya jî encîlê dihatîm dibêje destpêkê xweda erd û ezman çêkirî piştre ji gotiyim piştre ronî bide yanî rok hatî çêkirin fe destpêkê erd çêbû ya cîhan çêbû piştre roja me çêbû ya jî roka me çêbû ji bo vê yekê dêrê ev narîna Kopernîk dipejiran cîhan ew xwe navenda gerdûnê û hemû gerestêrkirdin gişt dora erdê digeriyan dora cîhana me digerin lêvgorî Kopernîk digû ev narîn şaşê piştî lêkolînê hatin kirin gona roj yan jî rok ew navendê û hemê gerestêr dora rokê dilivin û tevlî wê cîhana me jî em dubare bikin me got di dema Kopernîk de bawerîk olî hebû gerdûn ew bibirîn erda me ya cîhana me navenda gerdûnê hemî gerestêr dora cîhanê digerin lêvhatina Kopernîk got ev narîn şaşê piştî lêkolîna got ew roj ya jî roka me ew navendê û hemî gerestêr dora wê dilivin ev pêşketina Kopernîk anî roj ya jî rok navendê jê tê gotin şoreşa Kopernîk jê tê gotin şoreşa Kopernîk xwe ev narîna Kopernîk a dijî baweriya olî hişt bandora Kopernîk li cîhanê gişî belav bibe ji ber ku dijî narîna olî bû ji bo vê yekê ev narîna wîna li cîhanê gişî tevahî belav bûye em dubare bikin me got Kopernîk sala 1473 dayîk bûye sala 1543 jiyana xwe ji dest dayî me got warê astronomî de kar kirî lê birengekî endeziyayî yan jî hendesî me got di dema Kopernîk de bawerîk olî hebû dibêjim cîhan ew navenda gerdûnê hemî gerestêr dora wê digerin lê dema Kopernîk hat got ev şexelî nerast e roj ew jî rok ew navendê û hemî gerestêr dora wê digere
بڤین رەنگی کۆپەرنیک ناڕینێ خوا ددا خویاکردن. ئانا نەرێ منی ددواکی برۆنۆ. شخوا برۆنۆ di sala 1548 ji dayîk bûyî û di sala 1600 jiyana xwe ji dest dayî. Jiyana xwe ji dest dayî. Me got birôno nûnerê minî di dwayî di sala 1548 de ji dayîk bûye, di sala 1600 de jiyana xwe ji dest dayî. Ji xwe birôno bandor bi Hizrê Kopernîk bûye, bandor bi Kopernîk bûye û Hizrê wîna pejirînim. Me got sala 1548 ji dayîk bûye, sala 1600 jiyana xwe ji dest dayî. Me got birôno bi narîna Kopernîk a cîhan ew biborîn roj navend û hemû gerî sêr dorayê digere bandor dibe û wî Hizrê hane pejirînim. Ji xwe birôno dixwest ew Hizrên ew wergera Hizrê Misrî pêk bînim. Dixwest fikrê Misrî gişî wergera wêna pêk bînim. Kopernîk biborîn birôno dibe çi dibe Îsa, Hezreta Îsa ne wek hemû mirovên din in. Îsa hatiye afirandin ji hêla Xwedê de. Ji hêla kê de? Ji hêla Xwedê. Xweda. Me got birôno dibe çi dibe Îsa ne wek hemû mirovayê, Îsa hatiye afirandin ji hêla kê de? Ji hêla Xwedê de. Ev narîna wîna hiş neçar bibe ji dest Îtalya berde û berê xwe bide destpêkê Fransayê, piştî Almanya û piştre berê xwe didin İngilterayê. Me got ji ber narînê birôno a dibêje Îsa ne wek hemû mirovayê, Îsa hatiye afirandin ji hêla Xwedê de. Ev narînê wîna hiş neçar bibe ji dest Îtalyayê berde û berê xwe bide Fransa, piştre Almanya, piştre digihê İngiltera yan jî Ingilistanê. Dema İngilterayê bi cih dibe li dijî dêra Katolîk derdikeve, dijî dêrê derdikeve. Piştre hin pirtûkan çê dikin û piştre xwazê Hizrê xwe û Hizrê Kopernîko weke sentezeke jê re çêkin. Xwest sentezekê û ê Kopernîk. Hizrê wîna û Hizrê Kopernîk, Hizrê de birôno Hizrê Kopernîk dixwest weke sentezeke jê çêkir ji ber ku ew jî baweriyayê dihat roj navenda gerdûnê û hemû gerîstêr pildora wê digerin. Birôno ji bo van narînê xwe neçar bû li gelek cîha bigere bi destpêkê heta vê dawê giya Îtalyayê. Li wê deke ji hêla dageha a olî tê girtin û ji ber ku ser Hizrê xweda nakeve tê şewdandin. Me got destpêkê dixwest wek sentezekê çêkir di navbera Hizrê xwe de birôno û Hizrê Kopernîk û ji ber vê narînê xwe neçar bû li gelek cîha bigere dawî li Îtalya tê bi cih dibe û ji hêla dadgeha a olî tê girtin û ji ber ku birôno ser narînê xweda nakeve û xwe narînê xwe digire ji bo vê yekê tê şewdandin. Bê rengî birôno jî dawî dibe. Nûnerê minî sîsiya ji xwe Kepler e. Ji xwe Kepler jî di sala 1571 de 571 de ji dayîk bûye û di sala 1630 de jiyana xwe ji dest dide. 1630 jiyana xwe ji dest didim. Me got Kepler di sala 1571 de ji dayîk dibe û sala 1630 de jiyana xwe ji dest didim.
شخوا کبلر جی توریا کوپرنیک روج ناوندا گردونه یه دپجرینن دبیجه اب نارین راسته انو روج او ناونده و همه گرستر کن ده دوراوی دگره ویجی اب نارینا کوپرنیک پجرینه شخوا کبلر دست پیک خواه ماموسته بیرکاری بو مگو دست پیکش خواه ماموسته بیرکاری بوم کبلر بالدان دا استرونومی بالدان دا استرونومی و زیدی ولو دواره چه استرولوژی جی کار کرد دواره استرولوژی جی کار دکرد ام دوباره بکن مگوم مامسته بیرکاری بوم بالدان دا استرونومیه و دواره چه دن دواره استرولوژی دیجی کار کریان جی امجد بیجن تنجیم پشت روزنامه که نابزرینم روزنامه که چه دکه مگود مامسته بیرکاری بو بالدان دا استرونومی و دواره استرولوژی ده کار کرد دو ده مگود روزنامه که دامزران زیدی ولوجی چه تفگره با لیکولین دکر یا چاپدیره با دکر شخوا کبر بیجی تیجو ده هید نافرا مروف و گردونه تنه یاجی تکلیک هید نافرا مروف و گردونه ده هی اجبو بیه که گلکی سر استرولوژی تی سکناندن چما سر استرولوژی تی سکناندنش برد گور نارین آوینا تکلیک هید نافرا مروف و گردونه ده فدریا ستیر کاری بناس بکه شانس مروف چاوایی ام بعربی جد بجن تنجیم یعنی دریا ورد خواست ناز بکه مروف چه تشبینی آوی نه هی چه دمه پیشا مروف هیچ بو که گله کی بالدان دا استرولوژیه شخوا پرتوگک به ناو استرولوژیا ببرین استرونومیا نو چه دکه مگو پرتوکا که نو بناوی استرونومیا نو چه دکیم اب پرتوکایا الدجی هزر کوپرنیک الدجی هزر کوپرنیک و مامسته خوان تیاگو اجبرگو هر لوکات گوچه دگوت گرستر کا مارس یعنی مریخ دبی تفگره وینا هاتیه سکناندن لیپشتی لیکولینا دبیجن نا هین تفگره وینا وک بره هین او تفگره هانیت نرینا لیکولین خودت بنا اف مارس نه هاتی سکناندن هین تفگره وی الجی خویم شخوا پشتی وینا پشتی پرتوکا استرونومی آگد سال 1619 چه کرد نبر 1619 و 1621 ده پرتوکا کنو چه دکه بناوی جوهر استرونومیا کوپرنیک کوپر نه شخواد وی پرتوکا هانه دید بیجه همه گرستر
tên livandin tê geradin rengekî elîps. Rengekî elîps. Yani hemên geristêrkê hene tên livandin dora rojê lê bi rengekî elîps ya jî rengekî hêkê ya jî beydawî. Vî rengê hane. Vî rengê hane Kopernik jî narînê xwe dide xuya kirin. Anê nûnerê min îdi ji xwe Galîlyoyê. Ji xwe Galîlyo di sala 1564 ji dayîk bûye û di sala 1641 de 1641 de jiyana xwe ji dest dayî. Me got Galîlyo di sala bibirî di sala 1564 de ji dayîk bûye û sala 1641 de jiyana xwe ji dest dayî. Ji xwe Galîlyo wek wî wek Demokritis dît hebûn gişt di rêya atomê tê hebûnê. Atom. Ji xwe Demokritis digot nû çi tiştê gerdûnê heye ji atomê. Atom digên hevdû tişta diafirînin û atom dema dûrî hev dikeve ew tiştaya tune dibe. Galîlyo jî ji xwe ev tiştaya pejiran dibû digot çi tiştê gerdûnê heye ji atomê. Galîlyo dibêje ew tiştê gemero karibe pîvanê bike ya bipîve tê naskirin û tiştê tê naskirin û tiştê neyê pîvandin nayê naskirin. Yani tiştê tu karibe bipîve tê naskirin. Tiştê tu nikaribe bipîve ji xwe nayê naskirin. Galîlyo ji xwe didît bîrkarî ew zanista herî binirxe. Bîrkarî zanista herî binirxe. Me got Galîlyo dibêjin enû zanista bîrkarî ew zanista herî gelekî binirxin. Zêdîlo hizra a Kopernik a dibêje roj navendê dipejirînin. Wek me got Kopernik dibîne bîrkarî ew zanista herî a binirxe û hizrê Kopernik a dibêje roj navendê dipejirînin. Ji xwe Galîlyo zanîbû enû cîhana me cîhana girover e û tevgera wê jî nas dibe çawa çê dibe lê di wê demê de nikarîbû ev tiştê li cem xwe derxista ji ber got bin çavdêriya dêrê de bû û nikarîbû derxista. Piştî hatina Newton ji neh hat fikrê Galîlyo tê pejirandin. Em dubare bikin me got ji xwe Galîlyo zanîbû nû gerdona me ya jî cîhana me girover e û zanîbû tevgera wê çawa çê dibe lê nikarîbû ev nerînê hanê derxista ji ber got bin çavdêriya dêrê de bû rê benetkirin pêşiya wî ne giva tişta bêjî ji ber got dijî nerînê a dêrê pejiran dibû ji bo vê yekê newêrîbû derxista. Piştî mirina ew bibûne piştî hatina Newton û piştî ev edkeşî nas kirin ji nîv re nerînê wîna tên pejirandin. Ana nûnerê min îdi vî rengî ji xwe Galîlyo jî dawî dibe em dirin nûnerê xwe nîdawî. Bîkon yan jî bîkon. Ji xwe ew jî sala 1561 de sala 1561 de ji dayîk bûye û sala 1626 sala 1626 jiyana xwe ji dest dayî. Me got di sala 1561 de ji dayîk bûye sala 1626 jiyana xwe ji dest dayî. Ji xwe Bîkon hizirvanek û feylesûfekî îngilîzî bû. Bîkon dibêje armanca felsefê
مەگۆت دەبێژێ ئەرمانجا فەلسەفەیەکی خۆگەهشتنا زانینەیە. و ئەرمانجا زانینێ مەگۆت ئەرمانجا فەلسەفەیە خۆگەشتنا زانینەیە و ئەرمانجا زانینێ سەروەریە خۆزایە بکن. هەم دووبارە بکەن مەگۆت بیکۆن دەبێژێ ئەرمانجا فەلسەفەیە ئەوخوا گەشتنا زانینەیە و ئەرمان زانین چییە؟ سەروەریە خۆزایە. شخوا بیکۆن دیت فەلسەفە دبستانە فەلسەفاک بێسوود و بێ فێدەی و بێ ئەنجامێ و دیت فەلسەفە یۆنانی و ئا سەردەما ناوین فەلسەفاک کارم بێژن بەس دەبێژێ زانین دڕیا چرتێ دڕیا تەوریە یا تەوریا نەزەریە تێ. مەگۆت دەبێژێ فەلسەفە ئا دبستانە بێسوود و بێ ئەنجامێ دبینێ فەلسەفە یۆنانی و فەلسەفە سەردەما ناوی بەس نارین زانینێ دبینێن دڕیا تەوری تەنێ تێ نەدڕیا براتی کردێ. شخوا بیکۆن بۆ ئەم تشتایە نەڕاستێ شخوا بیکۆن بۆ تشناسە و چارەی دڕیا چدی ئەزمونکردنێ دیت تەجروبەیە. فەلسەفە سەردەما ناوین و ئا دبستانە و ئا یۆنانی وا دەگۆت زانین بەس دڕیا چتێ دڕیا ئەو ڕەنگێکی نەزەری نە ڕەنگی براتی کرد. دەما ناوی چییە بیکۆن تێ دەبێنا مرۆڤ کارە بگێ زانیە دڕیا چرە دڕیا ئەزمونکردنێرم و مرۆڤ دڕیا هەشت تەنێرە نکار بگێ زانینێ دڕیا هەشت تەنێرە نکارە بگێ زانێش بۆ دۆ نەرینێ ئەفلاتۆن و ئەرستۆ ڕەت دکە. نەرینێن ئەفلاتۆن و ئەرستۆ ڕەت دکە ئێ دبێژی زانین هەوت دڕیا هەشرە تێم ئەو دبینێ چارەسەری دڕیا تەورەیەن و زاگۆنێن زانستیە تێ تەنێ زانین دڕیا شتێ تەورە و زاگۆن زانستی تێ. شخوا بیکۆن دیژی هزرێ ئەرستۆ دەرکەت گۆ مرۆڤ دیگێ ئەنجامێ ji giştî hatinê ber perçeyê de yani ji destpêkekê ya didwa tê ber encamê de ew goçê got bê diriya mirov diriya perçare bigê encama giştî ya bigê giştî. Şixwe Aristo fikrî çawa bû ji dê destpêka pê dikin mînak em bêjin hemû şagird hazirin همه شاگرد حاضرن ام بیجن لیلا شاگرده و دمی انجام آمد بچه لیلا حاضره. برا خود دینه دیم گشتی دست پێ دکن و داوی دگێ چێ ئەنجامێ. vî rengî bîkond got ev tiştaya nerast got dê meroj perça dest pê bike ji bo dawî em bigên encamê. Çawa mînake em bêjin mesela hemû mertal bi germahiyê dihelim em bîne mesela mezîv anî heliya mezêr anî
حاليا مهسن آني حاليا البيدك أم ديجين أنجامك همه مرتال بگرماهیه دحله اون بالا خودینه اج پرچایا ام برچه زاگونا گشتی چون ام اج پرچایا برچه زاگونا گشتی جمع رستو اج آگشتی ام بر پرچایا دچوش بودت گود زانین راست اواگه مروش پرچا بالیه گشتی و حرم شخوا بيكون منطقي أرسو واجهة أرسو رد كير برتوكا جنه أو برتوكا ويني أرغانون رد كير وبرتوكا جنه درخص بالنابة أرغانونا نون برتوكا أرغانون أرسو رد كير وبرتوكا كنو شيء دكي بالنابة أرغانونا نو إشخوات دما رونسانس دي قالك هزرن هبون درباري دولتي ومافين دقوتن دي شيء أو دي شكل مافيا هي مافن خوزايين دوا مافن بوزيتيف شخوا مافن خوزايين او ايش خوزايا مروبه وك امبيجن جما في حركسي بيجي جما في حركسي بزمان دايكي باخذه اوانا مافن خوزايين خوزايا مروبه لين مافن بوزيتيف او مافين جمروف داتينه وهالجوري برجواندي حر جواكي وتميد نافا جوهرينه دي يعني جواك تميب او داتينه الجوري برجواندي خوا وتمي او تشاجد نافا جوهرتنه دي في رنجيم امكارم بيجن بكونجي بداوي دبم انا مبابره برسن نرخاندنه مه چاره سر بكن برسامن یکم شویه در رنسانس ده چی گوهرتن به هزر کوپرنیک را درکت کوله. ده انجام لکولین کوپرنیک ده نشاندان گوروش ناونده و تبایا گرستر که جهان آمجی لدردورا روجت زیبره. جهان دناوا تفگره که ده یم. اوایا پرسا یکی بوم. آنا پرسا منی ددوا کشتنا برونو جالی دادگاه اولی و تی چه واتیم شخواتي واتيا كشتنا هزر و راستيم برسا مني سيسيا جوهري هابوني لجم غاليليو بدا نشان غاليليو وكا ديمقريطس جوهري هابوني باتومي راك هاند برسا مني شارا نافاروكا فلسفيا بيكون يا باكون شيروفا بك ارمانجا فلسفه خوغهاندنا زانينيه و ارمان جازانین سروری لسر فضاییم. فلسفه دبستان به سود و به انجام دبینم ویریا چارکرنا ده ازمونه ده دید. رامان گود بینم مروف تنه به هش زانین بدست دخه رخنه کر و لهمبری هزرا افلاطون و ارسطو درکت. تنه چاره ده ریباز توریه زانسته آنگو زاگون زانستین ده دید. اف هزروان لدیجی ریگزین ارسطو یان گو دبیجه ریگز راست تنه جه گشتی هاتنه. گشتی هاتنه ده بکوه و اوجی ریگز گشتی هاتنه گشتی راسته دبینم. بیکن برانبری پرتوکا ارسطو یا لسر واژه‌ین یا بناوی ارگانون دادکوه و پرتوکا ارگانونا نوجی نیویسینم. بیرنگی ام پرسی خوشی داوی دکن حتی وانه اکدن و ببینن کیف خوشیه دم.